Danas ćemo malo pričati o osjećanjima, kada se javljaju i šta u stvari sa njima. Osjećanja se javljaju kada mi nešto, neku situaciju ili dešavanje tumačimo kao značajnu. Znači, mi ne osjetimo osjećanja u toku dana vrlo često, nego samo u onim situacijama koje mi procenjujemo kao značajne. Sad, iza svakog osjećanja stoji određena misao, uverenje, tumačenje ili sećanje. Znači, mi često smatramo da neko osjećanje se javlja samo iz vedra neba, a u stvari postoji neka misao koja izaziva to osjećanje. Sad, šta radimo sa osjećanjima? Kada primetimo jedno osjećanje, važno je da budemo svesni toga da postoji određeno osjećanje. Pozdrav svima! Sad, kada mi primetimo da postoji jedno osjećanje, važno je da u tom trenutku ne reagujemo na to osjećanje. Zato što mi pravimo grešku da kad primetimo da smo na primjer besni, mi delujemo u skladu sa tom emocijom. A u stvari važno je da napravite tu malu pauzu. Znači, primetila sam osjećanje, dobro, hajde da stanemo. I također da ne pravite grešku u smislu da dopuštate sebi da to osjećanje generiše još slične misli i onda to generiše još snažnije osjećanje i onda se vrtimo u krug i reagujemo burno i ne u skladu sa samim sobom. Znači, kada osjetimo osjećanje, samo posmatrate, ili pomislite, sad osjećam nešto. Druga stvar koju možete da radite jeste da imenujete to osjećanje. Ako znate, ali svakako često se dešava da iza jedne emocije postoji još jedna druga prikrivena emocija, tako da imenovanje nije vrlo bitan korak, ali je da i znamo šta osjećamo. Treća stvar jeste da ne osuđujemo sebe. Pozdrav svima! Da ne osuđujemo sebe što osjećamo ono što osjećamo, nego da kažemo sebi, sad sam besna, sad osjećam ljubomoru ili bilo šta. I onda da kažemo sebi, znači razumevanje i jednostavno da ne osuđujemo to osjećanje. Da bi trebalo nekako drugačije da se osjećam, skroz je sve što mi osjećamo. I onda taj zadnji korak jeste da postavimo sebi pitanje, šta sam pomislio? Šta se krije iza tog osjećanja? Odakle dolazi to osjećanje? I onda na svestan način menjamo izvor i menjamo tu misao i onda promenimo samim tim i naša osjećanja. Zato uvijek govorim da su i naše misli prolazne i naša osjećanja su prolazna, zato što jednostavno dovoljno je da tu situaciju tumačimo na drugačiji način i samim tim se stvara novo osjećanje. Često u svom radu primjećujem da se ljudi plaše emocija, zato što postoje vrlo neprijatne emocije, ali to su samo emocije. Ne postoji pozitivna i negativna emocija, samo prijatna i manje prijatna. Zato što kada kažemo da je neko osjećanje negativno, mi samim tim i osuđujemo to osjećanje. Znači, samo prijatno ili neprijatno. I važno je da kada mi osjetimo bilo koju emociju, da pokažemo sebi razumevanje. Što se ovako osjećam, hajde da dišem. Znači, kada osjetimo bilo koje osjećanje, naročito neprijatno osjećanje, dovoljno je da pređete preko ovih koraka i da jednostavno sedite malo sa tom emocijom. Znači, možete i zatvoriti oči i da dišete i da samo pustite da to bude. Ne
da dopuštate sebi da još razmišljate u skladu sa tom emocijom, nego samo da sedite i da dišete i da pronađete tu misao, tumačenje, sećanje, bilo šta što stoji u pozadini toga. Važno je samo da znate da osjećanja su samo znak da smo mi tumačili nešto ili nekog kao značajnu osobu ili značajnu situaciju. I ništa više. Ne treba da se plašimo emocija, one su deo samo ljudskog iskustva i to je sve.